Ko Katarina O'Brien te toi hau hou o te ropua wahine Māori toko i te ora. He mea tohu ia ki taua tūranga rangatira i tā rātou hui ātau. He tūnga a te ropua wahine Māori toko i te ora. Kua roa e ngaruana. Te rapehe whakamāmātanga ake whai muri ake i ngā tiro ngai o a ngā karere o te motu. I nā te pātai ko Waite Prehitini hau. Taku marae ka kōkohina. Tētahi o aku marae, i te taha o taku matua, taku pāpā, ko te maunga ko pūtauaki, te awa ko rangitaiki, te iwi ko Ngāti Awa. I te mea kai te rohe o tauranga ia, ka tau mai ia ki raro i te rohe o Tainui Waka. Kua whā te kautau, kātahi anō a Katarina O'Brien, ka tohua ki te taumata Prehitini. Ki te mai, kai te kītoro aku whatu i te roimata. He roimata koa, he roimata tino hari koa. O tērā whakatau. Kua roa a Tainui Waka e whakamānua nei tēnei kaupapa. Ko te kairanga tuatahi, ko te pui a hirangi. Whai ake ko te arikinu i te atairangi kāhu. I te rānei ko ata whaipaki. Ko te tuaroa no te waka o mātātua ko Doreen McCorkindale o Opotiki. E wāhine pakeke rāu. Tōna tikanga me haere tika te rōpū nei i runga anō i te hura i tīmata tia. Ki te koi o ngā matihau ki te aukati mai tēnei o ngā tarikete, e whai ana i te tūranga Prehitini. I was standing on my own right as a woman and I've worked with Māori families for 30 years plus. And so, you know, I think those fears have been allayed over this last few days where they've really got to know me for who I am and not for who I'm married to. Hei te pai, he rā kei te hara mai tērā pēr. Ka noho ko ia, hei tumuaki matua mo tēnei rōpū. Ko ei ka mōhio, he aha kei mua i a tātou. I tēnei wā, kei te haere tonu te pakirehua, mena he taka kino i tau mai ki runga i te riki mai etahi anō o ana tarikete. Engari te āhua nei, kua anga whakamuake, etahi. Tini Molyneux, Te Karere.